Tiang jong blay kaong tu shania au trai junam namar hau trai Jehovah dan mau siang bom jukut tingin ya snow alang mengin rai ka jing rai ka ba lais pa andri pesau nak ka jing rai ban shania hau bat ban piang các tiên buai ban nghe ha các gular jong ban te bu de kalong ban shania wa batu das nambako hang tangan dan kita jenge bangan yo likom kayo David urai ka jing roi sa wang utrai ulong nak mau siang jonga baga kut jonga padu nong pelat jonga play jonga mau siang pas kam jonga hau ken ngan shania kastia jonga bat ka reng
kajing penem jonga kakut bajrong jonga man kan pat yu utrai ubalong ubade yaro kumta un penem yanga nakin nong shuan jonga tingili manrai kan ni kajing rai ka balong ba ai masiam ingi apa kumah kini ki por ikitu ki bamat ikijing pangji sistem ki bamat ikijing kerdo manginte bo play udah nasenda ajungi man penem ingi Say to those who are fearful hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong with his mighty arms when you call on his name. And he will come and save, and he will come and save you, and he will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come, and he will come and save. He will come and save you, and he will come and save you. Lift up your eyes to him, you will arise again, and he will come and save. Say to those who are broken hearted, do not lose your faith. The Lord your God is strong with his loving arms when you call on his name. Will come and save, oh, he will come and save you, and he will come and save you. And say to the weary one, your God will surely come, and he will come and save. Come and save you, and he will come and save you. Lift up your eyes to him, you will arise again, and he will come and save. Day of trouble, he'll be a shelter in the time of storm. He'll be a tower in the day of sorrow, a fortress in the time of war. And he will come and save. He will come and save you. Say to the weary one, your God will surely come, and he will come and save you. He will come and save. Save you. Lift up your eyes to him, you will arise.
say. Nama ta ka burau jublay. Amen. Kabalang Presiden Mokhar, Saisin kapadang Subha Pi Baro ki Prabangit Beit ki Jongi, ki Parok Prajor, ki Shimental ling bagni jing Syakri, ling ba kani ka channel jong kabalang. Ba kani kasngi ngi sukumen Cibun ki dan hapadang ke Jongi, i Pastor VTS Langsti, i belong i Pastor naka Maubu Ribohai Presbytery, i badiru Pastor Ban Pej ya ke Umsing District Batngi, ki Ban Sam ya ke Khubor ke Jong Ublay, hani kapor. Pat pastor ngi pedang Subhai pi nak keliang jong kabalang pat ngi duai bo blai ungkur khu yangi ning bani kapor ba kodor bangi nginyo hakini kasi Syakri ke jongi bat kini kasi kalong kasi ke Bakarpang ka ba ka General Assembly ka Penbej ba kalong ka hospital Sandi ka bangi ken mau yakin Syakri ding ba ka jingkot jingkhia ka bangi don ha ka assembly ke sinot ke jongi bat to blai ungkur khu yangi ding ba kini kasi ke Bakarpang bangit kalong ka jingkor khu lang ya barok bisim benta bani kapor ngin IT i Pastor VTS Langsti in syem ke benta ke jong i neru basdang pada penwai ni kijing Syakri Kebelah Cibun Pastor nak mentaki ketien penyang Subha jong pi yang nageleng jong Malang bat nak basdang runga suman aingu yu blay ba play gani kalat kumni ye ke mendon hagani ka balang hani Mokhar ye ka bangin pelong ye gani ke Jeseng ka Bakarpang ye ka ba kumi Pastor lo mentan kedega Sunday ni ke Siublay ke ba ngiraki kum ke hospital Sunday ke jongi tengah suban aingu ru Ublay nak menta ke jingalam ke jongu ke jim jonga yang ngim ke balang ni badai pengen ibarat aku ni ke por ba udang pelong ikum ni ke megelong ke isnei ke jongu kedua ru Ublay ndon kat lembat ngi ling ba ke ni ke jing Syakri ha ke ni ke sengi nak leng jonga nga penyang sobahari pi barok ki parawangi gibi jong kabalang ni po Mokhar bat kumuju uru ki weipat ki parlok bat ki weipat ki parawangi ki boyo i bat ki papej ban snap bi kani ka channel kani ka program hakanu jaka ka pidon angai bau blay undor ka lambat pi hakanu jaka ka pidon ding ba kani ka jing seng ka jongi hani ka por ati syua benginya ya chaprang tungnya pendem Ublay ha jing duai ni duai atrai Ublay baru pa ujongi bahabdeng ngidam ngingu akhmat jong me memlong Ublay jongi ubam jisam tiak lem leo tiak memit leman sengi ubari ubada ubasuma sukhe rengi hadu ne kelemat menta berkam tam e ko trai melong Ublay baka jingi snei ke jome ke jing map e ke jome kane na lagi bom cukut langi pop langi rem kat no trai bedang ai ngi ni kalap wan akhmat jong me boban pau hame man mani hame lengba uji sukuris ukhun mamorei jong me nong siu spa ujongi ngai ti ko trai kini ka por ka barang sa jong de jing Syakri ha ka jing lam jong mensim ba khu jong me ko trai kalau jong Syakri jong me kum jo ke ba malai ben penyeng ka ni ka sngi ka krau jong me nam ta ka boram ngamlong e ko trai ngalong tang watiaru barit jong me ngap kremen ni ka jing lam ka jing sai bo jong mensim ba khu jong me na mata kan ke Jeseng hi barak kowe pediang atrai babahai ka bongo nama ru Jisu ngidwang ipan kini barak amen tong yai butangi kan ke Syakri ke jung Ublay daga bang yarwai lang ke jung yarwai ke pasan spa san pusau pat san spa sau puhnyo na bakhamrim san spa sau pusau san spa sau puhnyo yarwai tang rekod ke beningkong ke baar ke balai bat ke bahan riu san spa san pusau san spa san punyo unang penkhia bakrau lesem ujisu ubas ngolem tin pentengen ukren yunong pang to sengap kasur ujisu baru ketiga dekat mengalong mentan nginyarwah kene kijing ruai Unong penkhia bakrau lashem uji subas ngolem tin pentengen ukren yunong pang dos ngap kasur uji su
Surba tiang jing ruai angel Kerteng ko tam ha pertai Jing ruai bang bampa jusno Jisu ba i Jisu Ipo baro mablot lot par Dos ngap dins bun u Jisu Jing dom baka kan pernaik dar Hen syom haburam jom u Surba tiang jing ruai angel Kerteng ko tam ha pertai Jing ruai bang bang pa jusno Jisu ba i Jisu Jing pang men sim jing pang bam pong Ken shem jing kot hu Jisu Jing shi tam per te harukam Ken her ha kerteng Jisu Surba tiang jing ruai angel Kerteng ko tam ha pertai Jing ruai bang bam pa jusno Jisu ba i Jisu Endangin poi hab neng lawe Ngin yo iya u Jisu Sao dong ka khet ya rongin say Ka kerteng it u Jisu Surba tiang jing ruai angel Kerteng ko tam ha pertai Jing ruai bang bam pa jusno Jisu ba i Jisu Teknik kepuan kan pulih kat tu kan ni bentan kat tiang ke jong belai Ashwa ya ke bangin Pai shu belai hagi jing duai Kan pulih naka kitab jong Isaya kelendong kebasan pulai bat naga gospel kat kum jong Mattheus kelendong kebasipau Isaya san pulai kong kum ni Shisha ulaba ia kijing kuslai jongi bat ulakit ia kijing snosi jongi penban ngelanyo yu bala penbong bala syok do blay bat bala penjenjar Henry lapan mong yau ni namar kijing ringkang jongi. Lapel wet yu namar kijing le bam hok jongi. Kajing pensitom ben kajing suk jongi karong halor jong u. Bat da kijing jam snam jong u. Lapan kia yangi. Ngi baro kum gilang brot ngila sakma. Ngila pai no uwe shalagalanti. Te utrai ula bu halor jong u. Ya kajing bam hok jongi baro. Kat ba piyai dru to yalap daong kahima ki beneng kalajan to pen khia yegi bapang to pen khu yegi bapang nyang thole to pen empat yegi bayap to be no yegi ksoi pila pediang ai pi pen ya ai Ubling kerku ini ngintien ke bang lapan sau tong inya pendam ke jeng duai. Atrai ublay baru kepah ujongi ubah beneng. Sahisin pat ngiwan bandam makmat jong me. Hakan ke yeng ke bakhu berka bekentang ke jong me. Ke yeng ke baki khun jong me ki jat haj. Yo ye ke jeng selok. Yo ye ke jeng mahab jeng pop ke jong ki. Pada ke yeng ke pama ai ke jing kerben ku trai kita ke berasius pak ke jome
Mereka ni kapor ko terai ikun jong me. Ki don halaki yeng ki sem. Namar ke jing khang lat. Jing khang lenti. Namar ke jing pang ke badon bakia stawi haringi. Nengangu ime ko terai ba me memsim la ino. Mala pli ke ni galat. Ya ka bangin yo mania slok na ke ni yeng ka bagantang jong me. Siki kun ke bala siu spa ke jong me ko terai ki badon. Hagi yang kesem. Kiba don hagi jagai baper. Man yo man maneme. Ngai ngo ime ko try ba. Gidon hane ka balang jome hamukar. Ka balang ka ba iit ki jome ko try. Ka ba iit man syakri. Man tre ka kam jome. Ba hane ka pohor ko try ka dan bentalem. Ka kam ka jing penim. Nam ta ka gospel ka jome. Ngadoi mi ikir khu yaki. Dari ki pastor kita mesan ki dekat jangan kempiti balang. Ki long pa ki long kemi ki kun samlah hadu ki hep ki barit. Hakan unu jaga ka begidon ku try hakum kena kesengi mentah. Ngaduai menerengkat lembat ki. Bagani kesengi ru kalau kesengi ka bakar pangkum ki kun jaga balang jong me. Habang iraki ya kena kesengi kum ke hospital Sunday. Ya ke mengkir mau ko try bakan ni ka wei ni ki kamba ka jome jisu be. Ke bamele asla jena ka perthai. Ban pen khia ye ki bapang bagi basitom. Ki basam jenjar. Ki basak kun sweat. Babel pen khia ke met jongki. Kam tam me ka men sim jongki ko try. Yarap yengi ka ni ka por kun ka balang hakabangi. Ngirakhi ka ni ka singi ko try. Ngin ken mau ki hospital ke jongi. Ya ke bame malaseng lembagi syakri jong me. Hajaya ba dapat jawai. Hakam ni kapor ko terai. Kerpang iduai na kamtagi doktor ke jong me. Ki balangi syakri ke jong me. Ki atiar ke jong me ko terai. Ki nurses. Ki staff ke hospital. Ki administrators. Bat barok ki batrei ban peniak seprang ya kam jong me hapok hospital. Ni sotu ko terai ko lang kapor ka ba kapor ke basion, kapor ke bakhian agam taki syakri ki jong me ki batrei ke ni hospital. Habaki hab bani kenduk markhamat. Iki babun ki jeng ko try. Noiling bagi ni senam barok melelam yaki. Bani ke hospital ke jong me. Duai ko try bakani kini arli ki jaka. Kini ai long ki Islam jing sumar. Kini ai long ki Islam jing penkhia. Bagi long ki Islam babe penjanai. Ia ke jingit jadi kun ke jome. Ia ke kui ki ku try. Apa deng jong jing tray juki nang yok kemet ka bakoi ka bakia. Ke jing ada ka jome. Nak anu du jing pang ka padon ka bangi i ni gimana man i. Aduai ke jing tap jing senam jome ku try yaki. Bad di ke hospital ka jome. Bad kum ju ru try ki be ki kun jong ka balang. Ki syakri ke jome ki batray si ki be pat ke hospital. Haka kerteng ka jome jisu be. Pencai bawah ada kiri kumju. Ia kicing terai jongki. Pada amtang iki ko terai hendrei ki bahi yang basem jongki. Kia bakersan ia ki kemudian kapor. Ia sengutu ko terai kan rahat kalau ngaba wadi ki bahi yang basem jongki kiri kumju. Nang dua hai bakajing dorang kat jong mensim aku jome kalau kapor. Kajing kermen. Bakin pai sheme ki por barok ko terai. Bagi laman syania ame haba kemudian kapor. Erap ngiru try bagan nega sengi. Habangin pai sika ketien jong me ko try ka bede be nega sengi. Kalong ka khubor, kalong ka jing bam. Igi syakri ke jong me gi batray hakani ka kam jong jing pinkhia. Badingi ki khon jang ka balang kum jo. Ta ai baga ketien jong me ko try ka nyok jaka hai donut men sim jong e. Kanam li pai thali chame ko try ne ka khubor ka ketien jong me. Kalong ke jing kersani ngilang barok kemudian ke por ke mangi em. Syakri jong me ulong tang tundong jing sawah. Ubab kami ika jing lam jong mensim bakut jong me. Banyalam ban keren ika ketien jong jing em jong me. Pediang atrai babahai ke bungu. Ma bat kelat iki pop penkangi pensosi bun sien me. Haka tengu Jisu ngidu wangi pan kini barok. Amen. Hasyua ika bangin. Ke semua yang jing selok nak ketien jong belai tu ngini snok
Penyerwai lang gawin ruai ba shispa lai pupra. Shispa lai pupra tang si dekat nang tu. Dia ngatang insah yo ya kejing selok nak keting jong belai shispa lai pupra. Tu ngin ruai lang kan kejing ruai. Banwat ya kak tinjong me atraya rap yanga habanda shem yu jisu unong pen im babha ulong ublay badon bor Banshnaya ki jengpang La krau ka pop ka jonga Ban pendo koduna Ki para bangit gibai bagi polok gibai ke jonga I pastor ka sedang I lam khamat I kena kesengi kalau kesengi ke bakerpang kum ke balang bat kum ki bangai. Ya ke bang Iraki kan kesengi kum ke hospital Sunday. Dan kesengi ublay ya ke bang ikan mau ya ki kam jong ke jipun kia. Bat kani kesengi hospital Sunday let's say kadang sedang dangshan. Dan aku amani tu EP bagadi ke por hakaba kadang long kum chaplain jong ke orbat hospital. Kapor bagi hospital ke jongi kita nak ke krisis dan lagi jeng ke bakrau ki jasang kan thai lagi balang ke paper lagi senat pada assembly ki wan bani duai bani snokti bani kristian ke kam jong hospital de kemene kapor bagi long keme ke jongi kila wan kata kacing ngautu bakum ke balang ide ru ban bu ke sngi ke bakerpang ia kini ke hospital ni ahli hospital ke jongi. Bala ong bayu sumbai jong ke hospital sandi la thung. La bed da ke jasangkan thai ke jongi. Pangi angu yu blay bagi don kini ke jasangkan thai jongi pok assembly. Ki ba sim khia ya ke jing trei jong hospital. Par kumpuni ke por khot IP baro ki ba I kini ke program pen kena mau ke repang ya ke hospital jing arteli. Ki MS ke jongi, ki doktor, ki nurses ke jongi, ki matrons ke jongi, ki staff ke jongi, ki administrators ke jongi, ki pastor jongi rekum jo ki badeban kami ikni ka kam hospital. Kan mau ya ki ha ke jing duai ki jong pi simet bagi ngesem. Bat kani ke por ka bagi don kam bah. Ya ki jing duai ki jong pi. Kawai ni ki daw bang ilabu ikni ka sengi kalong. Om dia tangga jingmut beriu nani kecing pekat beriu henrei. Ban bu ke hospital Sunday kalong kat kum kahtiin jong ublay. Larangi pai sya kejing im bagi jing trei ke jong Jisu. Ngin syam bau Jisu u don lai teli ki kam bagi jing trei jong u. Kabaningkong kalong bau yalap. Kabaar kalong bau hikai. Berkabalai kalong ba open kia. Preaching, teaching and healing. Kini kita lightly ki reshot. Jong kecing terekam ko jong Jisu. But dene ne kapor, dene ki daw ba. Kini ki doktor jong I na balang kami na pa wheels. Gordon Roberts but ki bai bede. Ki sautu ba kajing yalap ika gospel kan ri khasi jong I kadang teko ne kadang duna. Ladang I pendep tang kajing yalap ba kajing hikai klem da don kajing penkhia. Pergi angu yu blay bagi niki doktor ki bakrau ki balawan sini. Kila seng gini ki hospital. Hapdeng ki jing elek ki babun. Bangilong kumni ke bangilong ru gadai. Kajing IT met bat mensim jongki. Sikakam kajing penkhia jongki niki hospital arteli. Mana sengan bu tahang tu ini kakam ini ka jing keren halor kini hospital Sunday. Bangnya pai mentah sikakatien ke jong blay. Bagi ketiin jong blay ke bang akwa hang ni ka janmi ka khubor.
Naga mata jong pi barok ki basngap bagi i pat i ki polok ki bi kamadian dokum jo. Ngala bo i ka kerteng jong ni ka jing slok jonga kalong. Manu bakta yanga. Who touched me? Manu bakta yanga. Begini gini kentian jong Jisu ki ba Ukraine ki bangla man syam ni kelai teli ki gospel. Ki gospel ke jong Matius, jong Markus, bat no Lukas. Begini ke bentang labu ikani ke jingkeli ke jong Jisu ke ba ukuli. Naga gospel ke jong Lukas lendong ke ba pra ke dekot ke ba sabusan ke ongum ni. Tiu Jisu laong manu balakta yanga. Manu balakta yanga. Ngasih mudur pi ladang ke jingja. Ladang isyong hakanik ambulance 108. Ladang ira ini ni kelung bedang pang ban Pois hospital. Lesi na kalenti na nang mokhar ban lech si kum sapo Jayau Robert Hospital hang tei. Kejing pang jung ini kelung lesi kelung ba curba hapan Pois hospital wud. Dalam Pois hamokhar kani ke ambulans 108 ke haban yeng. Badan si ibe ibat di bapang ngal sitang lenti. Hab balik pen kia si ita. Dan haban ai dawai si ita. Ngai kandon ke jingkan ke bakrau balik hab banda. Sim kia syua ini bedang yat i syua ini ibal pangjur. Balkani ru kadai ke we ni ke jingja hakani ke bangal puli mentan. Laong hakani ke benta dan ar ngut kindong pang. Iwei barang kanas nem gerta ikun jong Jairus kun marui jong Jairus ubolong nong sensyar jong kesanekok bat sagawei pat kebriu ke kentei ke balapang kanas nem hina ai ba kanas nem ibala janyap bat ka don pat ke wei kentei ke balapang kanas nem baru Jisu hang ni uladai banjit lawan khot iu ko Jisu ya wan khot u Jairus. Ikun jangan ipangjur te lawan poi klo in sayap. Bat kumta Jisu bagi senran kila lek syari ying jung Jairus. Berkat bagi dang yat hang ta loong ba don bak tayu Jisu hang ta. Baru Jisu kun jong blai usutu barang ka bor ka bala mino na u. Ula yeng hang ta. Baru lah keli kan ni keli mana bakta yang ah, mana bakta yang ah. Padang ta loong kan ni ke kentai kelawan padang ku Jisu, day manga bakta yang me. Ya kan ni keli ngaku awan bo hakil lain lagi bentah. Kebeningkong keli mana bakta yang ah, kan ni keli ke bakeli sepang kan ni kentai. Kejingkeli kabakeli sapang kani kentai. Kemengelong hak apa sedang nyilak man syami kani keji itu kana lani kejing jian kani lightly gospel. Lukas, Markus, dan Matius. Balada borok lightly gospel gitu ya kani kejing jian. Kadon ke eke ke bapela. Kadon ke kubor ke bakrau. Ya ke bakini lightly ki sentran lani gospel writers inok thok gospel gitu. Lai tu hang ni, bahkan ni kebriu ke bakta yo Jisu, keladon ya kata kajing pang misnam la kat arsnem, kadon ni kan kajing pang ke basyai bang, kat arsnem la nyau ya ka bahkan kebriu ke bangkut, bagi para bangi kebi laman soto mu kat arsnem. Ka imlang ka salang ka balang hati ki por ki briu ki bahing basam ki la nyau ye ka bakalong ka bangku pilam mudur ye kata ka jing jongan ka briu namar hapo Leviticus kat san kat kendai ki ong bakani kanu ka briu ka pang ka jing pang la nyau ye ka bakalong ka bangku
Lada kadi ke beriu ke badan ke belasong kurim ke melak man ketak yu tengah jongka. Lada ke beriu ke badan kun ke melak man ketak igi kun jongka. Ke melak man ketak igi bahing basem jongka. Ke melak man ketak igi perlok jongka. Ke melak man ketak igi tiarbam. Lada kadang igi kun igi ti. Ke melak man syat jing syat akan melak sejan akan tagi kun. Ngilam mudur ya kajing im jongka ni ke beriu. Kat arsnem ka im ya kata kajing im. Tadang ibu aka wepat karukom ngelamat long kani ke beriu ka im tak im tema kalayap. Marway di kadon. Kami per naga beriu ka balayap. Badung Marcos uyatu ang yang ni ba kani ke beriu ka lapelut sibun ka spak ka po jongka. La lut di ka spak ka po. Kapor, bagabor. Nakam tangkad ke jingpang jongka. Baladan banu manu batip baka mi perthai. La kenya ka baka day ka belang bian is a crime, serious crime. Ya ka bakum kene ka beriu kan mi ha ka imlang ka solang. Namalak nyaw ya ka baka ka baka kta. Marseng kta maka kam khutsyu. Kam khutsyu. Balada kakta yu jisuru. Laman ong ujisuru unum kucu. Hendak kini ke beriu. Keongan kata yu jisu. Pada kejingat jungka kalau ngebak kerau dekat tata keong. Lada kami oman kata yu jisuru kebiangan dengan oman kata tangi ke jankup. Lani tangi ke remyang juga jankup jong jisu. Ngan seyok kia. Ngan suyuk kia. Kasau tu, balada kata yu jisu unum long bangkoi, demaru jisu de kun jong oblay. Ngi gibrun tengi so gom tamo. Ladangi kita jisu popop kan pelompop jisu jisu kit ye ke pop jongi. Meneng la pulin Isaya ladangi dong pedeng Jepang ji stom ladangi kita yu jisu kit no igi Jepang ji kro jongi. Daging jap senam ke jongo. Kani ke beriu keongan ketak yu jisu. Mudur pi kat saus nem makan pang. But gini gospel gitu engi namar kat saus nem kala muat ki jingpen kia apa per ong kala nang jihar nang ihar. Kata ka jingkot jing kia jongka. Bakal be yu jisu tak po nang long lai post nem tam kerta udang samla ba. Kers ki senran, kers ki nang but. Masih mudur reka kajing tolot jengka kumno kong ngan lek baik bang aku aban keta yu jisu ngaku aban keta yu jisu ngam salia lada imlang ka saklang yang aku ong bala ibeng kalong outcast ngam salia ri kisenran ki ong kumno ringa cili bang keta yu jisu ki parabangi ke bi kat ni kata kajing jong gane ke kentai pada ngapai cipang ne kentai Ay seri yang maha bagi beri papang mentah. Pi ha papang bositom, kam dai papang dai gamet. Hakani ka beri ngelaman syam. Baglalong ka family burden kala ngajing ban kiai gi bahing basem congka. Kasi bahing kala bah bayap pi khat saus nem khat as nem ka supang ka bah bayap. Kala long ngajing ban kia ya ke imlang salang. Beli ketika beri garak siap, beli kam siap no. Kalau ngajing ban kiai, ia kesepak kapau jongkar ong ketin jong blay. Lakainya ka bakam bet ban mani blay. Kam dan syuk kajing kermen na kajim jongka. Lapan ong ketin nang way kalong desperate dan lakut lat. Tangu jisuhi. Barka ong ladangan syukta. Tangi kerembiang jan jong uru ngan sayok ya. Ki para banyak gebi Mano bakta yang kekeren Jepang kini kentai. Desi kini kesini mentada na pereng jong iru kibi seriem bakani kalau kentai. Haka bagi beriu kibahing basem kemlang salang kam soto iki jingkit kibakya jongi. Ngilong marway. Ngiem bagi beriu hendak ngilong marway. Kini ke beriu kakhot yang i. Baladang kenu kejingkit kibakya kabangidon. Wan berketa yu jisu. Hau kadon. Kajing penkia.
Kabar kan kejing keli kaba ujisu keren hang ni kaong. Manu bakta yang ka keren siapa kejing long kejong Jisu. Manu bakta yang ka keren siapa kejing long kejong Jisu. Pi kan kapor kaba Jisu ya kata kelenti. Lomba udang tidak man keras ya ke Duriau Galilea. Na siliang. Bangikir mau tu kejing jamu ka udang syang apa keling apa ke Duriau Galilea. Kemudian kelawan ke Eriong. Uyok tiak ang tabagi sendran. Pigilah kendik gila ting. Kiong ko Jisu. Boleh mayok tiak. Baru Jisu ang tang si kentin. Dia kata ke Eriong. Berkata ke Eriong kala jai-jai. Dalam poin siliang. Don kita pergi bersong suit. Jisu lah be yang kata bersong suit. Boleh si buon ki kamba. Ulalong popular pa ulah pau nambah ta kepor. Barata kepor ka uyah nang ta. Buon ki beriu ki wan man kata ya Jisu. Nama kitip. Ba uni Jisu udah beriu ba sosne. Ubam kentat iki nong pop. Ya kita ki pang nyang lengkot ni nyang tholi ulai man pen khia ya ki. Bakani ka beriu ka soto, bakani ka jinglong jong Jisu. Kalau ka bekerpang adu tata. Ladang ayo taman kata ya ka yau Jisu. Ngamting nama ngatip ya ka jinglong jong. Ukloi pan kedup yang kakam tiang iki beriu hanya kam tiang yo Jisu ngawang ipi don hospital menta sita maporwat hospital bat sibun gijing isyam jonga ngam lam itu ulun dekat tu kan ni ngacu itu kanang ni ipi bagadon gawe gijing jah po hospital po children's ward bagam julak man kelet Iwei kunlung bela ham kena kan ipang ke jingpang ke bah serkai bah hakabagi doktor kinos habaki sumari kita pikir bandeng ki gloves banda ya dah bai ledi maka digai krom jongki kani ka kami i kun jong habai tia ka tia lang ka kedup Haba yam ka ba yi. Kam siap ting. Kajingpang ka ba yu don. Laka de kajingpang ya bet ne. Kajingpang ka ba man yap lang ka kami ne. Kam ting ka kedup baik. Ka kedup baik. Bat hang ni ngai i kajinglong juga kami. Kami no. Baru Jisu don ni kajinglong. Kami no. Ukloi kapan kedup ikam kita. Hendak idon pat ki kemi masan ka ki kun kila berat no padu isya ka kitab jong usan pu kendai ka dekot ka bakat san wong hatu don mo ka kemi ka badang ai bun ki kun bakan berat no ki kun judon dan isya wong ada don kum ka taru kata ka beriu ka badang ai bun ka berat ki kulung wong ngau blei ngandom berat no ipi Baru Jisu don ni kena jinglong kabo Isaya itu lupa. Kani ka beri tiap bagi bahing basem jonga ka imlang salang kala kentat yang ahli neu Jisu. Uneu Jisu. Ka jinglong ka jong ugalong. Ba unum kentat yang Kali ya skau pateng la pateng. Ba uneu Jisu udah nong pun kia ba krau. Kali ya skau keleng-keleng ba kumno ka tanong Samaria ka beri ka ba pop. Ka beri ka bala im ka jing im auria. Ulalong nong ya selok. Habakai kendo yo Jisu ke kelak ke bamut. Uni yo Jisu umdai tang u Jisu ubalong nong pun kia u konsulan rei ulong u paralong jongki nong pop. Haru balong te kepor kumno di kunjung belai syong begini badikian. Nanti balik pop. Katip bang Jisu ulong u parlok buat kita ginong pop. Kayo sngo bau Jisu udah nong hikai babah. Unong yalap buat ulok jadi nong pop. Kani kadi kajing long kajong Jisu. Kani ka beriu. Kanut man kata. Ika rimeng jan kajong Jisu kalong. Baga tiap bau Jisu udah bakum no. Kini ang pek sepang kani ka rimeng jan ni ka jankup kajong Jisu mo. Kani ka jankup kajong Jisu kamri ka jankup ka bajaran khat cukup kumto. Kadai nandu ka testament ka borim.
Habang ipait naga kitab jingkain kat san lai punyo, bat naga kitab Exodus yang tu kaya tu yangi, bagi ni ki Jew, ke di bandon ke Jacob, ke Tassel, kalau kamu tu ke Jacob ke bau Elijah au ai, syau Elisha syau kiu syau beneng. Kalau ke Jacob ke bau Kop Usol, bagum tak ter. Bagi ni ki Jew ki bu ke Jacob, pada puak je ke Jacob, kena ke Jacob kalau ke saudong kiong, bagi Jacob sedin. Kadang kita balik, badan kita gijan dengan pulih dengan kitab jong jingkain gitu angin tu. Badi badan kita kisai bami. Hakitin kasih yang lamber yang hakitin parang yang karang blue. Bagi daun ke bau belai kuah igi jiu bagi kup igi dengan jangkup kalong. Bagi ken mau baki ki im tang dah kecing ayai. Bagi ken mau kimi nang no. Mano pelayam yaki napo Egypt. Mana berdengkar berki apa riklau. Bagi nam sorong. Bagi dia berkenbau. Bagi kidai kejat berang kejat berdiri kepala kerpang. Bagi kenmau bagi dia kejat beriu ke baim tang de kejing ai. Bau jisu bau kup ia kini kejang kup. Kedai ke embodiment. Lane kejing penpau bahabu ya syerum seneng. Udai uta ke bau blai penpau ui kejing ai kejau blai. Ke Jacob, ke Thau, ia kejing ai ke jong blai. Balau makan ke Jacob dan saut lagi dong. Bagi bu kenang ini saut lagi dong ke Jacob kolong ba bang saut dong kemud syanu kudu cakap pairu pimla bandri ublai dolut. Lalu pidon syamik ni nasab ni syatay ni syatieru saut dong kemud pimla banlaj. Pia balong bagi kita kiling do kibala jit ke jong ublai. Hakan nu jaga ke papidon. Bat kani ke riu kan tegani kan tei katip ba uniu Jisu. Udai ka dak jo ke jingai ai. Banganut ban keta ayu. Ki para bangi ke bai. Masih berkat ini ke jing jaru. Kanu sin habangi duai ju Jisu. Try tu mah bagi pop bagi ringkang ke jongi. Bangi pekin mau ila dia bangi im. Tang de ke jingai ai. Kani ka beriu ka tip bau Jisu ka jinglong jong Jisu kolong nau kan mi ka jingai ke jong blai. Ka khot yang ni ki benta ha ka hospital la kam jing pen khia meng ken mau. Ni yeng nang mata ka jingai ke jong blai. Hawi ka singal yawan songkai berwoi temesan jongi. Uni temesan ngai tu ikani dak jing sorit. Orang ngalapoi sebab bilat pastor. Bangalayo ban lek cakap yeng jong Dr. Hughes. Hata kapo Dr. Hughes laklat. Ngayo ban songkai bi ilok jo. Ilok jing Dr. Hughes yong. Ulok ujonga Dr. Hughes. Dagi paus nem ulatre sekali kasih jentia jopi. Baik ini ibang adan mentah. Nga ino api. Apa berkat yang kena keren jong kalok jeng Dr. Hughes. Dagi paus nem ngatre. Ilok jangan ngatre seri kasih. Baik ini ibang adan mentah wes. Ngango yu blai bagi don gini ki doktor ke jongi ki belong ki instruments of grace. Ki atia jong ke jing ai ke jong blai. Laseng ye kini ke hospital ke jonga jong pi. Makin long ki atia jong jing ai ke jong blai. Abang adon dapat hospital kum caplen nang tu. Ki siong pastor ngi te taman senrung na giet hajin tia ngi so bag jing pang siteng kelajam. Nagit ngajing kang lapoi apa jing tia jongi yang so ba siteng jing pang kelajam. Manggil senutu bagi kita nong seng jang hospital iseng nak mata kajing ai ke jong blai kapasu tangan berkat sipangan ke jing long jong Jisu ka pakan ke beriu kayu pingol ong mentan habas sedang dan argut ki papang weu Jairus ka kun marwei jong maka don ke beriu pangi ba ka ni kena ka papang
ukpa jongka. Jairus uliwat yu Jisu. Baka kun jeng agapang. Balesi kani ka beriu ka snow pleng unu Jairus ukpa wa de nam ta Jisu ta kun. Balesi ha ka jing mut jongka ngaso melung berkat de kani ki prabai ka bai. Lesi ka jimut dola ta ipa jonga hai don mat ngang dia. Ini wat yu Jisu. Ini God yu Jisu. Hanai ngamdan kepa. Kani ka kentai keran kepa hanai ngamdan kepa. Lalu ipa jongai don hang ni. Anu belum marwai. Bagabas ngotenat memperkat abu Jisu pun kia ya kan gabriu. Wong gumno. Wong ya ka to kermen. Kokon. Ukam kun ya kan gabriu. Manusia tu ya kata kajing teli jangan gabriu bakam don yu kupa ban wat nam ta jongka. Jisu ula pelong kepa ikan ikan kur ang kokon. Bau dari Isaya bau itu lupa sepang Jisu Isaya kendai henriu. Kau bagi itu lupa jong Isaya orang sepang Jisu orang udai kepa bam jukut. Ya kita lagi bam don kepa Jisu udai kepa bam jukut. Bawa walaupun kia ya kan ikan beriu. Ulang long kepa jong kan ikan tai. Ulang kokon. Ka jinge jong pa kalapan kia ya pa. Lesim dan bekam kun si ya ka. Badan mengkot kun ya ka. Keladai kelandong ke patamai. Haka jinge dai jong ka pada Jisu. Bak balai bak bakat du. Halor juga nege jingkeli manu bak tak yang a. Kekeren sepang gisendran ke jong Jisu. Ada bang keren sepang gisendran jong Jisu kekeren du yang a ya pi. Belum kenang buat ke jong Jisu. Jairus udah nong sensyar jong sanekok. Kakun jong kapang. Pakat no kajik serong ki senran jong Jisu. Kat utong nong sensyar jong sanekok uju. Wan kot yu Jisu bran kiong ya Jisu dia men lekno. Balapan ong ini kesengi mentah. Laban dia high profile case. Gat kanjing pen kia yu kun jong nong sensyar jong gijiu jong sanekok. Lalu Jisu pen kia ya kini kena ka bakan asnem. Lapau nam Jisu. Ka high profile case. Bagi sendran kidang mut kumta. Bau Jisu un be swasata. Pakat bah kedang ya nang ta. Kini ka beriu ka lakta yu Jisu bau Jisu la kali mano makta yang a. Kisenran kilong. Mede Jisu melakukan bit. Kat niu beriu. Kat ni kia penian ang ketin jong belai menang keli ngbatang kajing keli. Baru Petrus lesiu bakam lap baki ang bo. Lesiu laban su. Kemat tu Jisu ngbatang kajing keli do keli. Kat kini ki beriu dang kajing keli. Mano bakta ayame. Om soto. Ya kajing long kajing Jisu. Udang mun syatai. Ki senang dang mun syatai. Ki pajbak dang mun syatai. Saka balong high profile bagi beriu ke pertaikan teblut. Balik sia tak kapor ke bagi kentai ke lawan kata Jisu. Dan saya kira tet kini kadi kita beriu ke pangkat asnem. Ki gedang mut syawai. Jisu umut syawai. Ki pra bagi bagi kini sengi mentah ngila im ka society ke cangi ne ke im lang salang nan gi po mensyaru. Imat ngila herdor. Ha ka jing sen beriu ngi stigmatize gi beriu. Oh utu ubapang kumta. Oh katu ka bapang kumta. Oh katu ka beriu ka pangkat asnem. Kisen gerteng. Bila saya kalau kamu taruh. Wah, kat kata ke beriu kau pang kau kata ke cingpang kau kata Jisu. Udang don por ya kan. Gila bo ya kata. Kani kari kuntai. Kamat dia kata ke jing sen jing beriu. Ke jing sen gerteng jing beriu. Ada Jisu umpe ya kata.
Ang ting jong blay kani ka riwan thay. Kala lulu de ka spa ka po jong ka. Ngam tip ji perkhat yang gumta gi sendran de ka jing kata ka reading jong ka perkhat jong along. Jisu li pen kia ka te ka spa kam dan shu mi donation shu. Kala duk ka te. Pen kia le ka te mi bisa shu. Mar ong gila tip bakan kam dan bisa shu. Kam dan jing mentoy shu. Kam dan bisa shu. Nakan mga ko igasngi, anak song kali, hapo ka FM, kadang ko advertisement. Barang ni advertisement, ka-advertise pang kaway ka school nursing. Balita ibakran na kataga advertisement, iba pa na akaltin ba? Yung join nursing, because it is the #1 industry. Nursing is a #1 industry. Kakam jing penkia kalong industri. Kakam jing penkia kalong kakam kamay bisa. Jisu kakam jing penkia kadika ministry. Kam day ka industry. Habi ang industry kalong papi pay ya kinong pang kum customer jong pi. Henry ka kemat ng Jisu api ang ka kam jing kia ka ka ministry pi pe yi ginong pang kum ka dur ka jong ble. U Jisu po pe yi ka bri wala kan pisa syuru. U pe yi ka bakadon yi ka dur ka jong ble. Dang menin. Kadang yung syongkai bu itu mesan jongi wan chim dawai. Wang pastor ngaku itu kanai pi dang menin. Wang alej chim dawai nung doktor. Bagi itu ang ta sipang kajulong doktor, pi doktor uang na. Kadang wi kasien wi kena nang kendong wan chim dawai ni doktor, dan bisa. Upang wan chim dawai gitu. Uli doktor uang ai ka account number jong pi. Ai ka account number jong pi. Padu ni kena ai ka account number. Badi uang dalam apa isi yang salit cek. Tak apa bisa ni em. Lapoi kata kapor lo om bagi cek uni doktor belah bisa hak kau nomor jong ini kena nganganum lah lesi melek ngangu yu belai kira doktor jongi kibalong kumta mbetang bagi syem lagi ai siki bakum kita kibaran kami kejingrap manu bakta yang ki para bangi ke tau menere kejing keli kebangi demen keli lah de ujisu haba pun kia ia kan ke brio kuat man ay kata ka second class healing. Kuat man ay ka ia kejing penkia ka bajanai. Jisu open kia ia kan ka kantai. Kuat ia ka bagan yo. Ya kata kejing penkia ka bawan na kejing nyet jongka. Kam de kata ka magic ka bukta ay kata ka remyang bakakta kata remyang janu Jisu henry. Kada kejing nyet jongka. Jisu hadin ba ulayo ngau bakadang ka bor ka pamido na ka met jong Wat manu bakta nga manu bakta nga. Ndala syam ya ka. Kwa bakal ipai tali. Kwa bakal ipai de jing sngorem. Bakal tono ya ka jing pun kia no Jisu. Henry. Ula kot ya ka. Dei ban ya thu pai ba ya ka jing ya kampala ka jong u. Henry ban ya thu pai ba ya ka jinget jong ka. Ka bakal no Jisu. Pergadai kejing hikai kabak krau ik sendan kata kapor. Habagi keli manu bakta ya nga. Ka keren Jepang kejing long jong ni kebriu. Dan sibun ki badon kejingit. Ki dan kami kata ngini ki instrument of grace. Pi abang jingpang kam ta kejingpang juga dok. Ujisu pun kia ya ginong pang. Upun kia ya kamet. Upun kia ya kejingmut jongki. Upun kia ya kamensim. Bangi kung kapalang ru, ngidan bentahang ta. Ki doktor lesi gindan puar ay counseling. Dari banya selok banduai. Dari bangi ki kuon kung kapalang ilaman lay kata. Maru Jisu open kia de kemet. Open kia. Ya kejing kia jingmut. Ya kejing bun kejingmut jeperkat. Open kia ay kata. Open kia. Ya ki pop kejing ikam tamet. Ay bagani kesengi. Habang irakhi kan hospital Sunday ingin mau ya kata.
Manu bakta yang kadang-kadang ke beriu ke jinglong jung Jisu baka khot yang begin long ki atiar ke jung blai. Engko apan kot hang ni. Ya wei ta jingja banga sode ban itu ya pi. Baka ta kalong ka wei na ke jing wei na ki nongpang ki badan po hospital apa robat ka puar banga dan. Marita ide pastor jongi. Belak khat no. Ani ka pertai. Ki balik cu try. But kani gade jing yesham jonga ka bang laman klet ke jing hikai ka bakrau ka ba ini pastor i ai. Dan ki por ka ba ini pastor i dan pa jing stong ka bakrau ba po hospital. Ka ba bandur ba. Siapa khot enga. Khot itu pastor lang sti wat nilai. Dan ka sin abi dan pa kata ka jing cur ba ka jing stong ka met jong i. Habang ngarung. Idan ka khamat puas amrke. Bangam juklat be yong gini gentin yang pastor nga stom do mene. Hanre nga she pe kai yong. Ba ka jingele apa dang ki dawai ba met jonga. Ka jingele apa dang ki dawai ba met jonga. Yo nga ngayang sarut. Ngayang sarut. Ka jingele apa dang ki dawai ba met jonga. Ba ka parsi ka ba khrau le sing nga sai bisoto e kata. Mar ini syakri jong belai lamat ya kejing penim maka mensiam cep ting syu. Mar kum kata ka poru ya dan kata ka healing kejing pen khia ya ka mensiam kejing bot jong e. Mar kum kata ka poru i don dia kata kejing ke bakrau. To ai bagane ka sngi kalong ka jing pen khiem mi hostal ke jong e. Kejing duai ke jong e. Yang ngiru ke mentan nam tak hospital nginyo ka bor. Pendang la ban kersan ni hospital. I hospital ke jongi bat ka kam ngi pen khia ke bo Jisu la khot na kam dan jongi u blai na kata ka buram ke jong amen nginya penuai no i gani ke jing sakri ke jong u blai da ke jing ruai ka ba lai spa lai pulai ke jing ruai ka ba lai spa lai pulai pada din juga ni ngin sayo ya ke jing kupan wai Jisu ba yanga Shashadem jongming an her. Kat ba jing slay kirisa. Baki eryong ba kibe. Ri mame atra yanga. Hadu bandalat chiliang. Shaka jakari yalam. Mensim jongaru tu pediang. Kumtu borogit khot ke jing ruai ka lai spa lai pulai lai spa lai phuwei na ka parim. Teng yang nang barok bat kinya ruai na jing ruai. Jisu bait yanga shashadem jong me ngan her kat bajing slay kirisa bat ki yong ba ki be rima me Trayanga Hado bandalat siliang Shaka jakari yalam Mensim jongaru tupdiang Jakari amdon hawe mensim kasnotang amin yang awat inomarwe kershan badai bormami tang haming asyan yalot namewan kajeng yarap halatap nyang yang akdup
kakliling pujang ngata Jisu tang yaming akwa mi balong jing dap kerhai haminong pangkiyok ya mi pen klan kitlot kiswai ba khôi long kerteng jong me jing bam hog hang akashleng po ba jing tiet kitelep mi pendap da jing ai jing ai hami kerhai ban sait leki pop baro jing pen kya ki ken rei do lut nge jing khut in yo telong jing em melong na me ai ngan di kelot apo men sim ngakersoy nang ni shadow bom juko tungin yawai bar kabawai no to da ai ba kajing ej ba kajong me ublay bok pa kabala pau shai ba kabala pau shenna ha kajing ai kabadap biang ba kabadap kerhai kajong try ba e jong Yesus Kristus lamba kajing slok kajing chai bor kajing pentengen kajing hikai kajong mensiam ba khoi ai kini lai ki belong we ublay kendap kerhai ba kala kajong kabalang kajong me Pagkiriw ngay kiba sius mamela sius pa. Haga negeri ba sedang sautlong kapertay. Managaman baro kiba pang kiba sitom. Kiba wat ikijipin kiyak kajong me. Na dementa si kita bom jukut kibom jukut ro. Amen.